Sada imamo tu jedan super model koji se zove Eye Candy Orange. Zbog čega je on tako fora? Iz jednostavnog razloga što je on pametan ulog. Ako znate već da ne želite veliku razliku između djece i to će biti nekih možda godinu, 2, 3, maksimalno 5, to su kolica kakva vam trebaju. Zbog čega? Sada ovdje imamo jednu predivnu košaru za novorođenče. Ima apsolutno sve što vam treba. Prozraka, dodatni panel, može se proširiti krović, bude veliki. Unutra je divni meki madrac. Osim toga, na isto ta kolica vam idu adapteri za jaje, stavite jaje, dakle pretvaraju se u 3 u 1 kolica. I onda dolazi sjedište koje možete uz povisivače, naravno, staviti malo prema naprijed. I ukoliko je drugo dijete možda već tu, to jest prvo pa stiže drugo, već imate opciju da se on vozi uz pomoć integriranog buggy boarda. Ali ako možda imate manju razliku, kako ćemo onda? Onda ćemo na adaptere donje staviti košaru za novorođenče nazad, iskoristiti je još jednom i imamo ih oboje tu. Ono što Orange nudi je jako puno prostora. Jedno i drugo dijete imaju dovoljno mjesta za sebe, a i vama je stvarno lako gurati kolica sa velikim kotačima po apsolutno svim terenima. Eye Candy Orange nudi 29 različitih konfiguracija, što je stvarno wow. Ovu 30 pripišite meni. Može? Tako da možete u principu s njima voziti djecu različite dobi, bebu kraj sebe, starije dijete dole ili gore ili obrnuto. Sve je moguće zapravo. Ono što je super stvar je što su ona zaista fleksibilna. Ona su tu da služe vama i da vam pomognu u tim trenucima koji stvarno nekad nisu jednostavni. Osim što su maksimalno praktična, imaju sve što bi vam trebalo. Uz njih također u paketu dolazi zimska navlaka koju možete koristiti za proljeće, jesen, zimu i ruksak koji je skroz zgodan i ima puno pretinaca, tako da se možete odlično organizirati. I onda krenete negdje na put i želite sklopiti kolica, što je stvarno jednostavno. Bilo sa sjedištem ili bez njega, ovisno o prostoru u gepeku. Vrlo jednostavna, fleksibilna i vama na usluzi.